Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Fatima. Dear Manong Nemi, no kinapintas ti pagsasaritaan makuna nga siyak ngatan ti maysa ana idumduma ken na mapili ang kapintasan. Makunak na ito'y Manong Nemi ta adon dagiti adon nga beauty pageant tinakisal sa lipak. Kadadaklat ta Manong Nemi di mo ko na nga magic tree no saan nga siyak ti reyna mabaling nga siyak adak iti may kadua. Na ito'y pamagik Manong Nemi arig na tinubtubay ako nada ken mapawaw amin nga lalaki no kasta nga magnaak iti sangwanan da. Ket kunak nga biktimak amin ida no makayawan da iti kinapintas ko. Ore lag sa gawis iti riknada Manong Nemi no makita da ti kina panagkinnikinnik. Tawid ko, tipintas ko, iti inak amay sa nga Amerikana. Amerikana Manong Nemi iti inak. Ngem gabuta anak, ngem gabuta ti amak, muna ni tatang ko ket may sa nga US Navy. Ket gabuta dida agkatunusan iti amak, iti adan 5 nga tawen ko. Iso nga nagdiborsyo da. Inyawid nak ni tatang ko dito Pilipinas kanidisidong dalulo kininula nga di makelak Manong. Makuna Manong Nemi nga spoiled dak. Kapungarod ta dungdung wendak dalulo kininula akakaiso na laeng nga sisyak ti apugo da sa napintasak pay. Jakbat kinila isan dagiti kasinsin ko nga daduma. Ngem ulitak manen Manong, ulitak manen nga ibaga. Talaga nga napintasak. Ti rukod ko, ti barokong ko 36, ti sikat ko 24, ket ti patong ko Manong Nemi 36, 36, 24, 36. May imagine mo ngat-ngatan Manong Nemi no kasano ti pintas ko, ti figura. Kaslam, tinurturno kunak manen. Ngayon, itinakasaksakit Manong Nemi, tinakasaksakit nga panunutan, no kasano ti kinapintas ko. At dapat lahat tayo kita'y makaitured nga agdato no agarim kanyak, nga inggat laad, inggat alas. Wano awan ti makuna nga blessing personality da Manong. Tikit dito red da Manong nga agarim kanyak, nagkursunada kanya. So nga awan sa mali no saan nga daytoy ni Guryo. Wan. Ni Guryo Manong Nemi tinapinget nga pangit nalaad nga gararim kanya. Makulit. Nagan na laing nga Guryo Manong Nemi ket Maria kakon. Pati nagan na nga Guryo ket Maria kakpayen. Ni Guryo Manong Nemi kat nagturpusmit kedi iti kolehyo. Katrabahuak na ito iti call center dito sa Nicolas. Tagtrabaho kami ng padpada kini Guryo di call center. Ngayam no pa'y adumet ti nangipariknan ti ayat na kanyak. Diyan mo. Tao man lang ti oray may sa kadakwada ti nakatakway kuma tiriknak. Nga mangayat kumamat kadakwada. Awan ti kayat ko kadakwada. Awan ti pakariknahak ti ayat kadakwada. Kaslad na banag nga sapsapulik. Sapsapulik ti may sa kalalaki nga ti sapsapulik ti may sa kalalaki na anus, na pasensya, kang runan ti amin ket may turod na nga ayaten uray sa anak ko mga napintas.
Iti may sa nga aldaw manunemi sinarong karanak manen ni Guryo dito'y balay mi. Kadyak manen natengel tiriknak kata pinabainak iti oray la. Guryo, imbagak idin kang ka, awan ti kwalifikasyon mo. Tisap-sapulik ka lalaki. Awan kang ka tisap-sapulik iti ba isa ka lalaki. Fatima, oray no, anya pa iti bagbagam. Oray anya pa iti bagbagam kanya. At tuyak latang ha, nagasagana nga, manghayat kang ka. Bulsak ka di ha? Napintasak, idinto tasi ka. Nalaadak, kasta ka di? Saan ko yung magati kasta? Ngam kita eman tilangam? Kita eman nagbagay ta? Kita eman? Kita em kumamit na nagbagay ta? Wano maibagay ka kanya? Ti kabatog tilangit kaddaga. Katuwid. Ti kabatog tilangit kaddaga kada niya. Apay. Ada ka di ayan na pintas no awan tinalaan. So lamasap. Katuwid. Ada ka di na pintas no awan nalaan. Uray agsungani tirupak ken tirupam. Jak tumaumang mangibaga. Iti kinadalos ti panagkayat ko ken ka. Jak tupulos mauma nga mangibaga. Ti nadalos nga tarigagay ko ken ka Fatima. Guryo aya agreeing ka iti kinabudno. Oray nga't siksikan dulaing nga tilalaki dito lubong. Di kan tupay lakayat maawatam. Ulitek, oray no siksikan dulaing nga tilalaki dito lubong. Di kan tupay lakayat. Manong nemi Jack Amono, rinik na unay ni Guryo, iti panang lais ko kenkwana. Iti panang ibagak nga ore no siksikan tulaing ang tilalaki dito yung lobong Jack tupela kayan. Takaragini sumarsarno nga aldaw manong nemi Jack baten makita. Jack baten mauray nga umay mang pasyar kanya. Kan Jack baten mauray nga umay trabaho. Nagbakasyon nga ta? Kunak kumaangin. Napalabas madlangin ti makabulan, awam madlata nga makita. Uri aniniwan la kumamano. Kada ito tiga puna nga nagdamagak noan niya tinapasamak na. Uwan manong, may kawak mat ngamin eh. May kawak mat ngamin. Tati inaldaw manon nemi nga makitkita na. Inaldaw nga makitkita, akin kinita kami. Nasyadlat na panakilangan na kanya, idi manong. Anyaman nga bagak, awan ti saan kang kuana. Amangan no. Amangan ta, uri nga tanong kidawag ti biyag kukit ider na. Uwan mano. Dakil ti kawak ti kaawanan ni Guryo. Ta amin nga bagak, ibaon ko kang kuana kat uwen lata. Sino ti sapsapulim, Fatima? Leti, amom ka ni? Sino? Ni Guryo? Teko nadan no kaanupeng awanan. Subay na tiba nakariknam kinapatignahan ka di. Hambot ay item ni Guryo ala. Oh! Pambarakon pa to. Saan kami nagbagay? Ni Guryo tikayat mo nga maamuan. Nabayagan nga nagikat dito eh. Ha? Nangipanakdaran ti bukod na nga negosyo. Anya? Ni Guryo? May isa ng businessman? Uwan. Nangiparakdaran ni Guryo, iti bukod na nga negosyo. Kasla hindi Jack mamati manong naming ang baga ni Leti nga katrabahuat mi kini Guryo. Abe nga muna nga nagkaten kay Jack amo. Kanapay muna nga da negosyo na. Kaat mo sawan ada negosyo na nauman ti kinasul na call center agent na. Wan, Fatima. Kat talaga nga tanga na uman Namang dengdengag kadagiti lais ko keng kuana. Iso nga pimanawan dito eh. Nakaharo ka ba't ngamit, sika? Hana?
Nakaro ka man kami no ka, agsasao Fatima. Nakaro ka unay. Di ka kadiam mo? Ni Goryo ti mako ng model call center agent dito'y opisina tayo. Oh, aman. Iso mga sayasayangan una ni boss. Laaping awanin ni Sona. Kadisot kang runaan. Kaaduan di sales. Oray man pa'y. Kaduhan. Oray man pa'y adda amin kayang kuhanan ti pamanayaw. Ito na itong opisina, lady. Nung ka nga ayatag Sona. Alala. Sabi ko man tadi kantog mabawi kada kitang ibagbagang Fatima. Lagi pa. The more you hate, the more you love. Gaputan na pintasak manong nemi nalakalaeng na makabiro kak itilalaki nga mangayat kanyak. Kaya saanan ngagbayag manong nemi adan agar-arim kanyak manong nemi nga may nga vice mayor. Wow! May nga vice mayor manong nemi guwapo. Ken nakatsyedeng maibagay kanyak ko na. Vice mayor manong nemi ng Jack ibagano nga ili. Nagdaton kanyak. Ket kabuta kayat kumit isuna kayat ka. Agasawa ta na. Live-in kayat mo. Agasawa ta to ito no. Malpas ti last term ko. Tagmayurak pa eh. O yan. Magabag ka nga ta. Sikatigas-gasat ko pati ba. Last term ko ita. Ito sumaro ng eleksyon. Tumarayak to nga mayor. Sikantun ti best lady. Isuntun pa kasawa ta. Imagine. May santun nga mayor. Tiagbaling nga asawa. Siyempre, inyuman ko na ito'y kadalulu kinilula. Ay, kaya't mo kasawan. Pati ba apa? Saan mo nga talaga kaya't ni Goryaw? Na, lolo. Urin isunto lang ti kakaiso ng lalaki ni lubong. Saan itong mapasamak ti kasta? Ay, sino nga rodan tinaklon mo? May isang ambisi mayor, lolo. Kaya't, anya itatiplado yun. Kahit na nag-live-in kami. Na ikaw na agtaltalek ti politiko. Nalaig na ngagkari. Ngem no, maaladan ti kayat na. Hay naka, malipatan na ti karida. Lolo, napudno kanyak. Ni Vice Mayor. Ngata? Well, lolo. Kinagpeso na. Inted na pek din ti may sakot sena. Isunod na nakaparking dita ruangan tayo. Patpatsem din kita nga sagot. Wen, patpatsem din kita nga sagot. Panglingling at dalaing na kita. Hindi kasta kita mabiktimada ka. Tinipuno nga lalaki, Fatima. Ore awan isagot na nga material nga banag. Basta isagot na ken ka, tidayaw ken kinatao na. Nay dati gusto. Pupuotem di sao. Ayun na. No kumatadim ngagkakata kami kinilulam. Nga ni Goryo ti ayatem kim pakiasawam. Di ka kanto ko magbabawi. Lolo met lola. Saan to mapasamag dahit ako nakmarin? Anya ito iniintad ka na kayo ni Goryo. Taysot kayat yo. Nga ni Goryo tinapud no. Ngem dahit nga bisa mayor nga magbagam. Pag pinustaan ta. Ringudan na kamton kinilulam. Agbabawi kanto. Impakadak lang kata kayo ti amin. Saan ko daw dawatin ti pamanubos yo. Ipakadak, nga manipul dito ngal daw, aglibin kami kinibisa mayor. Kahit saan ka doon nagsubsubli di tayo. Sumarong karak tulahin, kasi lang. Sumarong karak tulatang. Di nagpakadanagan. Ay na, pati maapaw. Sapay kumatasaan ka itong agbabawi. Sa anak itong agbabawi, lolo. Da kami kini Vice Mayor Tegbagay. Baknang, guwapo, kinapintasak. Da kami lakid lagbagay, lolo. Saan idi marunay nga kayat dalulu kinilula nga makilibinak kinibong nga Vice Mayor manong.
Saan ko ba nakayat nga baka mo kini papang muna ni amang ni tatang ko nga da jagwam ta kayat nga atipain na manong name ti amin. Wahin manong. Nag-live-in kami nga rod manong name kinibong ket siyempre gabota gwapo nadungo nabanglo kaya nakairot din iti arakop na manong name. Damok tagtalek iti may isa nga lalaki. Baro pa idi ni Bong manong name ubing nga simbrek iti politika. Kaya nabanglo isuna iti nagan na iti lugar da. Ingkari na manong name nga saan nagtunga baybayan. Isogin pa ikong harod ti amin ko. Manong name. Nabara digitiya bibig ni Bong kaya iso tinang digos kada gini dumapas sa tibagin. Kada gini bibig ko manong name titenged ko iti baro. Manong name nakarugrugso ni Bong. Kat ko na yawawak lang matake na Fatima. Ha? Saan ka matatake ah? Saan ko libakin kayo ka? Kadumat na nagbaling ang babae ti biyak ko. Ngam sa bali ka. Basta unay manong name iti panang lailo kanyak ni Bong. Kasla saan nga mauma. Takalpasan nga binurak nan ti kinabirhen ko manong name ad-ad naman ay nakayat na. Tasaan kanon nga marigatan na sumurek rumwar iti kuheba. Nagadungdungo ni Bong manong name. Idad na amin nakasapulak. Kaslak lamay sa prinsesa. May isa nga reyna. Lumalpasan manong name ti session da umay nga dagos dito kasera apartment manong name kompleto ti alikamen kada dapat katulong mi. Lumabaling ket di nakayat nagtrabaho ak manong. Tilang obrak ket agdigos mangan ken mangitaya ti bagik para ken kuana ket aramidak met manong name ti mangbales kada giti arakop ken agekna. Lumangan, mga anak met, mga angkam nga duwa. Kinapudno na manong name kadim pasyarnak iti dumaduma na pipintas nga lugar dito'y Pilipinas na pagkamsi Tagaytay, di Boracay, iti Baguio, kada ganyan pipintas nga lugar, iti mall, ag-shopping kami manong. Kahit no kasta nga daubra na manong name, kahit no awan ti maubrak, ag-joray dakmet manong. Tadamat bukod ko nga kotse. Babana kita ayan, di kita gagayam ko, paala dito, ipaala dito. Kung nadakarot kanya, iba ka talaga. Itikas ka nga napintas, Fatima. Napintas ka lang din. Na-diskarte ka pa eh. Ang intun ka anong ikasar na ka ni Bisi Mayor. Ito no, dumtay ni Gundaway. Busy kami na eh. Iso nagtulagan mi. Malpas ti term na kinabise, ito na umay eleksyon, ang taray nga mayor. Kit no mga bak, ikasarnak to. Kasanun no sang nga mga bak, ay saman. Sigurado nga mga bak isuna. Iso nga naman nyo data. Iti mabiit, may santun nga mayor, tagbaling nga asawak. Naragragsakag tumanen. Anya tinamnamak manong name saan inga isut na pasamak. Tinulungak man ngagpaiso ni Bong manong name nga nagkampanya edi taday di gidigundaway nga kuyog kami. Adaman di gidigundaway nga agsulo ak manong name. Diyak man naman mo di gidipapanak pagkampanyaan kamuta sa anak nga ron nga tagasadyay. Samot nga ron nga dito pinili ko manong name no dikit sa bali nga ili. At ukid diya ti umarak kanya kaslak lamay sa nga artista nga arakenda nga kalamano uray laklakayan, laklakadugan, uray nabartek pagi alamano kanyak manong name. Kad kaslarab na Mike idi manong name nga mangabak ni Bong. Gabuta isumutlat ta amin ti magada. Wayne! Miss Fatima, Miss Sexy! Botosan mintaw ni Bong! Abag isumat idi manong name nga da nagpitpitik idi sa klut ko.
Idinumteng ti resulta ti eleksyon manong nemi naabak ni Bong. Nagbarbartek manong nemi ni Kasera. Sak pag ti pabasulin na. Gani di mo usawan manong nemi kakaasiak lang nga nangidaldalimanag kadagitim burburak na. Yung baglagi din taad na ni nanaising na kinaduwa. Bong, gagangilan din ti politika. Naggatang kami ti boto sa di kinalaman ko eh. Sa alang nga na ita, pinerper di na kapay. Ano ang matemper dyan na kanyak? Ti kinalugom ka na ti chicks. Si kamit lang ti chicks ko ha. At ka di sabali nga nagparang. Nung kumata, ado kayo. Di namin pinas kumapay ta. Ado kayo nga nagkampanya kanya. Kawatin mo ti kinapudno. Adan tumanin sa bali akong daway. Kana day magagking ka. Ngayata. Masikugan. Kaslasaan nga nangeg manong na minibong timbagak. Isot ka po na nga inulit ko. Bong, masigugak. Kat masigug ka. Dadan doon na nagta. Pindun ka nung kasarnak. At natulag ta sang kani. Malpas na eleksyon. Ano kasta? Plano na takaro din ka laysata. Numangabakak. Ganabakak man. Kasapulang ka Bong. Ay, ito nagsagari. Imposible nga baybayan na. Sige. Pero hindi magdanagam. Tas ang huwag takin na po. Rumarak. Pamanam. Agawin ito sa Jibalay. Ijeng ituloy ko tagpasanang. Awatin mo ito kinapudno, panakaamak mo. At ang tumanin sa balagong daway mo. Ganday din manong nemi tinaudi a panakakita kinibong. Nagbalid matan manong nemi abong bungsot. No gaano pa yung manong nemi adda nagpitpitik iti saklot ko. Isumatan tisang ko panakakit-kitan kayong kuwana. Kabilitan yan manong nemi nga pinapanaw ko ni Nana Ising. Inibatak matan manong nemi ti Kasera o apartment. Ibagtatasan kabasit nga naitultuling ko a kwarta. Sa may isa, nainagan kanyak ti kotse manong. Nukas ka sa nulaeng, baka no ade alis nung ilakok nagkasapulan ako na. Kit nagawid ak nga road manong nemi ti sidong dalulo kinilula nga madlahon ti tiyan. Manong nemi, nakasaksakit tinakim ko ta saan ko nga makontak pa eh. Mapanag iti balay da ngam awam met ti mabagada nga ayan na. Adag ko na manon naming adda kanu sa Hong Kong nga sadya nga agpapana na. Agpalpalabas ti sakit tinakim di ba nakaabak na. Tsak meten makontak iso na manong. Wan, agduwa meten nga bulan kadagtalon ti tiyan ko manong sikug ko manong na. Nagawin na karod ti pagtay nga pinili ket mabain ako maunay nga agparang kadalulo kinilula nga maumet ti mabaling ko nga sa baling nga pagtamangan manong. Ang mga to ibagak kaniya tatang nga da jagwam ang mga agawin nga dinauras ket may naggagarain nga tangran manong. Kuno saan ket ay susapo. Nagsakit lakid di tinagim na gamatigas to yung naramid ko. Ni Lola manong nemi tinakasaritak anadanon ko dito balay. Anya! Hagawid kan dito eh. Kani bagam nga masikog ka. Nga saan nga pagpakita na niya bongbong-sot. Lola, gusto na ko nayo. Ni Bong nga dati nga bisa mayor kat nabungsutin. Bongbong-sot. Kung nagtupay gabing keng kayo di ka saan nga bali nga pagtalkan na nga bisa mayor. Ang lilaw ka talaga. Diyakin bagaro bakas dati. Kababalin na Lola. Agad binalagan na kami at kanilulom keng kayo ba? Binalagan na keng kayo binalagan na ka. Nga saan nga mabalin kunami. Hanggang kunamat nga ipakadam lang. Nga saan mo kakitkidawan ti pamalubos mo. Nga kaslawang matintik ka. Jesus apo. Pakapirpilitan mi keng ka.
Da nalakakan tumat ngamin nga desisyon pa di ba? Di ka man la inyam amo nga naimbag ka na kami di. Kinore di mo inyam amo. Kas basta ibagami di kasi nga mabaling nga mamagtalakan ti kas kang kuana. Sus apo ay hanya pa ita. Nailawan kan. Huwag nga lola. Ay, ano sa mo na? Ipas ngay mo na ita ubing. Apo ko bititood. Agpas ka nga balasak. Nanyamat nga nakamabaen. Anak ti Amerikana. Mistis Amerikana. Nakapimpintas. Aganak kabalasang. Sus Maria. Uwan manong naimi inananusak tanya nga ron. Ha, alalala. Ito may minsan Fatima. Kilatisa nga na siya at tipagsabaam iti kasta kaya di kanto ag babawi pa'y dahil timulam ti panunot mo di mo tubot kawin kayat ni Goryo. Lula? Grabe naklat ka no kuman ni Goryo ti nag-asawa kang ka kad masikog ka ay susapo saan na ko kumabaybayan kung naktupay kami kang kain. Manong nemiga po itinapasama kanyak kunak no nakalipaten ni Goryo iti tarigagay na kanyak manong. Uy. Nagbilang anghel ni Lula manong nemi di ko na baka biglang agpakita ni Goryo. Ngayon kasla naangaw ni Gasat tayo minsan nga ba nag-shopping ko iti mall kasla na irnanang agkuros tinalan mi kini Goryo. Kahit ko kumay di nga liklikan ni Suna ngem talaga nga inkalikagom na nga makapagsarita kami. Fatima, oy, Goryo. Ay, ikatong kumanji oy na sa Goryo ko namlatan. Tanya ba sapul mo? Ha? Umay kumanji malayo ngem gamot na nakita ka dito oy. Tapno may naklaisen? Ha? Pinakisaritam kanya kahit naklaisen. Sabon nga ipatuloy pa eh. Tanaawat ko hindi kasi agasat ko. Fatima, iti kanuman kata saan ka pa yung linais? Agaman ak kita ta. Kita nyo kumangarod, di ibagam, alaman? Ibagam nga tangaak, wano gagaak. Ta pinaeskoran na kiti politiko, kaya binayba anak beten. Kasta ka di, magkipagrik na kita na pasama kay ka. Ngayon kahit ko ngayon, Jaya, tinagan, kendayaw ko, no bilang mapanunot mo nga awaten, dediya, introknoy ko nga ayat, sampay nagbalbaliw. Ayatin ka, kanda ka sa kanak, ngagbaling nga amate anak mo. Oy, uri no nagsikuga ka kastoy, Goryo, saan kumatkat nga ikamat latan, ti or asinuman dita nga lalaki? Kinmaysa, anya layangan ti sa wendaking ka, no ayatin ka, tagasalo ng basura, panakit butas. Sana kasa't panagkita kang Fatima. Goryo, sardingan na kon. Awan ti manamnamong kanyak, saan ka nga mabaling nga ayatin, uri no kastuya kon. Alala, panahon ako dito. Kahit kung nagmay mesa, mawatam. Fatima, sardingan na kon. Tauray numawin sa ngaribo ket siyamak ngagsikog. Saan kan tumabaling nga ayaten, gabuta saan ka akayat. Jak amo no panagraem wen no panangay ay ti panagkitak kini Goryo iti dayta gundaway. Raemag taore no kastoy tinapasama kanya ket awan ti pamabalaw amalak-am ko kenkuana. Ay ayak met isuna ta agpapan ita manunemi ket siyak paylaeng iti italtalokatik ti puso na ininto ta siyak. Awan oras ang kapirgis lakuma nga ayat nga maipaay ko kenkuana. Agbay sumanong nemi nga saan nga naligat nga ayaten ni Goryo. Adan natalgad nga negosyo na manakaawat
Ngam tsaka mo. Tsak mat nga rod da, maisuri ti pusok nga agayat. Idi kasken kwa na mama. Abag iso nga talo nga bulan, ti imitek abiyag, idi maaksidente. Idi aksidente manong naming may kaglisak, idi banyo o Macau. Saan sagid di nga na ikari manong naming nga agbiag ti sikug ko na ikaglisak. Kaya ti ospital na muaklaing nga naregreg ti imitek nga biyag. Idi agkalmatiriknak ni manen guryo ti makita nga da iti abay ko namang manbantay kanyak. Imay dito yung ospital, manong name nga nakipag-Greek na kanya. Agyaman na, Kuryo. Hindi pa nakipag-Greek na, ken ka-Adam. Pati ma, naikaring nga ta, naipaidam ken ka, tiubing. So nga, mo na yung saksakitin. Ta, mabalimot nga, mga ramin tantot kasukat na. Kuryo. Uri no kas dyan, ti amana, nga nangalilaw kanya. Kaanuan kat adjak inranta nga regregan ti sikog ko amok. Awan ti pamati mi akasta. Awan ti pamati mi akasta ta aramidem Fatima. Ngem kasta na kunakon saan nga tanga na ikari nga para ken ka day tanga ubing. Kasla jak maawat akas ti tinapasama ken kuha na guryo. Adda iti pasamak anarigat nga awaten. Nga madda rason no apay nga na masamak na. Uno mapasamak na. Di talang amo kaya may baga no apay nga rumbeng dakitoy ama pasama kinibiyag tayo ay gamanak manen hindi pa nakipag-Greek kaniyak guryo ngem saga ko man ngagdadahil pa iti oras ken kanitom kaniyak amok na darisay ti panggip mo kaniyak ngem tsakayat nga kang kaya tinamnama tsakayat nga kang katinamnama dito'y pusok. Di ka mabalin nga ipateg. Wano ayaten. Gabuta. Awan ti kas tamarik na. I'm sorry, Guryo. Saan ka apilitan nga mangipateg kanyak, Fatima? Umanahin nga ragsak ko. Maipakita ken ka. Ken maibarik na. No kasano ti kinaandor ti panagayit ko ken ka. Agamanak lumawatan na. Kat nakailala dahi nga panagayat mo kanya Kuryo. Ngam tinasyahat kat sumapol kalayangan ti sa bali. Ado dito ti sa bali nga mabalim mo nga ayaten. Sa nakas kanyak. Awan ti may pagpanakil ko pa ken ka. Sobra pa yan si bibiyag. Sobra pa yan ti si bibiyag a tao. Kastat kasasaan ko. Gabot ti panangililaw kanyak dahil nga bongbong-sud. Fatima, idi inayat ka, awanan tinapatig kanyak, no saan nga tinga. Panangipakita, nga awan ti limitasyon da ito nga riknak. Kinawamet ti nalaad, ti kababalin ang makita na. Kinawamet ti nalaad nga kamabalin nga makita na. Iba't patig ka na. Agyaman na Kuryo. Agyaman na ngem ulitek. Sumapol kalahingan ti sa bali. Kaskas di manong nemi nga ilablaban ni Kuryo ti marikrik nana. Ngem kaskas di met manong nemi ibagak ken kuana nga sumapol laingan iti sa bali. Ket nakarikrakton manong nemi ti oras ang kabasit nga ayat. Ket kunanak ken kuana. Bayam Kuryo. Tano makariknakton ti oras ang kabasit laing nga ayat. Amariknak para ken ka. Sakto nga mismo ti mangibagak ken ka ti tangabanag. Ngem ti agdama, jak pelay maisuro ti pusok. Agaman naklayangan ti kinaimbag kan na kinadulos na itang panagayat mo. Ulitek, agamanak. Bayam ta siyak to amismon ti masdag kang ka. Uwain manong name mabalin nga kunain ti daduma nga manhid uno awan ti riknak tajak pala awatin ni Guryo. Idin to nga arig na kinisabanan ti amin na para kanyak. Ti matlaeng kita kayo manggi nga kudil ni Guryo ti maysa nga jak ka maayat a kinatao na.
nabiskid met. Ngayon nung amin na rupa, kaaduan tilangana. Idinto asyak kat nakapimpintasak siyempre. Kalintig ak met manong na imit agpili, iti para kanayak. Nagpili ak. Agpili ak mata. Anyem naalilawak met manong. Inanya nga ron. Gapoy tinapasama kanyak ingkarik idibagik nga saanin nga basta agsabaak ti asin no ditan nga lalaki. Ore makuna manunay miya politiko wano gwapo no awamet tinadalo sa panggip na. At ilaing bagik ti kayat na ramanan. Saan laingin. Adu ket adu manunay mi ti lalaki nga kalpasan nga maramananda ka. Puwede dulos buenos manong didakan subyanan pa'y. Ore pa'y no ipakaan mo ti kaimasan nga butahe. No apikit ngamin ang kastoy di lalaki. May karida amin nga nasyaat ken may pakita da amin nga klase ti kinembag ayat dalaing manong nga matinag tirik na ti maysa a babae. Ngemno makita danton buena. Ngemno makitaban danton ti bibingka. Wano maumaan danton. Maumadanton ng kasos. Sumapal doon tuman sa bali nga babae. Dua atawen manunay miya pinalain ko ti sugat ti pusok ingkarik nga nagayatak pa'y pilya kun ti lalaki nakasagana nga mangikasar kanya. Ngayon no nga ang angawon nakmanin ti gasat manong. Namin nagsublikid din ni Bisa Mayor ket enjaya na ti panagkasinubrianan mi manen. Ne. Nabangbang matiro para ito nga Bisa Mayor bongbong sot. Ay, Mr. Politiko, bongbong sot. Ante panagkitam kanya, kang kanen, ano kayat mo akitaban, mabalimulatan, nga alaen, kanin manen? Pati namin ko dibidot ko. So nga kayat ko nga aturek. Kayat ko nga aturen. Mamati ako nga ti politiko, una politika, una politiko ka talaga nga nalaing ka ngagkari. Sana ngagkari. Nga may panagnig ko itan. Nga pudno nga itan ka. Nga ta? Uwan. No kayat mo ikalaysakan. Or intun bigat matlaing no kayat mo. Agdardardab ka kidi agdardardab ka kidi. Saan to mapasamak na ita bongbong-sot? Patyan na ko ma Fatima. Ha? Nagkasaganak. Nga mangitakder keng ka. Ha? Kalpasan, nga sinikuganak, kentinil ko danak, ita agsubli ka manen. Ayan mo iti kasapulak ti tulong mo. Ayan mo di masikugak, kat kasapulak na. Ti badang ken na masaranay manipot ken ka. Ayan mo idagmay masa, kat kasapulak ti tiker, ken pigsa iti kasta, kat kabailak, nga sanguwen, dagiti adu nga pamabalaw. Fatima, Mr. Bongbong-sot, mabaling ka di? Pumano ka nito'y? Pumano ka sa wanak? Ang mga tuno, tsak makapagtapil kat mapapatay ka nga di na oras, kabuti naramit mo kanyak. Pumano kan sakbay nga may ibus ti pasensya. Uwan manong name isang kong inawat ti panagsubli ni Bongbong-sot. Nga magbalawak ta nagretiron ni tatang iti trabaho na ijagwam ket 29 meten ti tawin ko manon nemi ket ni jak matlayan makiasawa. So imbaga na kanyak manong nemi nga oray no nalaad no talagang iso iti nadaan tinapintas nga ugali. Malagip ko itan manon nemi ni Koryo. Imbagag idi kiniguryo manong. Nga siyak to mismo ti mapan iti balay datap no ibagak no adan mariknak nga ayan. Napana ka mismo manong nemi kat may nga nabintas nga babae tinangilukat tiri daw. Kat ito'y kun nga naamuan manong. Gagasawa damat gaya man kini ibon. Ni ibon manong nemi. Oray sang ko lang nga nalapdan di ba nagsangit. Di ba awon ti rumay nga sangit mo.
Maimbitarangan to ti kalasarmi kini ibon. Hagamanak. Ngayon mo muna nga agim imbitarak ka na kayo. Umay kay kumama makibirde kini tatang. Kahit nakakumamit ka makasalita ni tatang ko. Ay lawan. Umayag to. Umay kam to kini ibon. Mamarag tumit na awisin ni tatang mo. Tapno umatendar iti kasarmi. Congratulations ka na kayo. Igatsi ka. Ito na ano met. Damag ko hindi ka nagsinublanan kay kinibong bongsot. Ay saan? Saan tumapasamag data? Fatima, kastala ti biyag. Saan nga si kaken siyak tinaykari no dekad da kam kinibon? Urayam ti lalaki nga naikari para ken ka. Urayam ti lalaki nga naikari para ken ka. Day tama nun neme tinaudi nga balikas ni Goryo kan nga. 20 duwan, 30 duwan di tawen ko awampay tinagbalin nga kasukat ni Bong iti pusok, kasukat ni Goryo ti pusok. Kasukat ni Goryo kunat nakariknak idin ti ayat kang kuwana ng kasjamaten nga nagasawa mo. Nilayangan panawen manunay iti makaikadeng no dumteng tumanday ta nga panawen no dan tumit lang lalaki nga para kanya. Pumakadak na rudan kanagyaman na klauna iti anos mo nga nang ibasa kat sabi ko matad damat na ibatik nga wala agliwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak kanimngeg. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo Fatima iti pinili Ilocos Norte. Pumakadak nga rudan so ato yun ti pagayam yun manong yun Nemi Ruiz mangibat bati akong tinembag nga oras kada kaya aming sa apada. Babay na po. Happy New Year kada tayo aming asapa na. Palubos na po. At natay ito niti 2023. Babay na po.